Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bamenta kasngi. Haga jungyalap election jungka Seng National People Party hajula Meghalaya kalanang khrutar khamtam hasilong North 17 constituency. Hasilong 17 North ka jungyalap election lanang pensaat da ka jungwan yarap u Vice President ka Central Party uba Prestun Tinsong banyarap yu uba Ransom Sutengah. Uba Prestun Tinsong Vice President uyathu kalalong ka jingdu nong yu MLA ka pen usla mentaka kenti arajar arpulai. Namar uba Ransom Sutengah kisnem bemensua ulong uparalok jong uba Prestun Tinsong banyarap election Henry Menta ulai yeng no yaladi na Shillong Nod yathu uba Prestun Tinsong ha ka jungyalap election ya uba Ransom Sutengah hanong mali. Shushu uba Prestun Tinsong uyathu kaseng NPP kadi kaseng jungkipat ka jela banya khun ya ki kampen roy hajela wal ada don ki dieng pingkyang ke NPP kan thom napang. Kathong ke NPP ka Krishan bet banne ya ka badai banne om ban kan randin ya ke e ka baki kawang ki wei ka NPP kan tur yathu uba Prestun Tinsong. Om lele lada om yo shivut Henry Kenmau ka Shillong Not ka dei ka jabing jong ka jela bar ka jat benriu lada ki pat ba kim jit ya ka NPP ka bala penyeng kertong sngap thu hi pat ba yathu uba Prestun Tinsong. Ngaladu nong mengah hidup wajar kat lai uba ara som jutia syati senong sken hapun usla kot sensi kabar arjar kat traru jutia utri sitom na betajonga menta arpulai uyalehi nang ne pihak wajarap len mafiana namar uun wansu bun ubur kam seni pechna nga syutu ipi kawai nga syukren ya pi syatang kejing long kejing man ya taying kasem jong baran som kangit kesong api penri nga day WMLE nang ti nakatan riwa nga tip bahaya ka long ying long sen nadu kli aduk jak bat uday urang tulua ubak hide ban syania kata kadi keseten ki kemengai yo pi baklaji ye duplicate ki khol sama jumi menta teng teng ki kam ibang ya ki duplicate balai namar ba ka powder ka lipstick thaba lain-lain berkat bet bakata te kanyalam sebenarnya tip ma kadonut kapapun siapo kadi ke desain ke pesniu ngai suka penong dah kata na kata ngada plat kenang ni kapur banyak dan benta bapi tinong tikam Jokopati nadu kikun samla kilong kemi kire ramba ngiyang ni ngaidon kejing singan ban idon kejing kemen desngau bahaya tresi tomlang ni nagaling kaparti nga suka ban omi pitang away ngimdon por banya ben brio bat ngimday hok hero ngimdan hok hero banya kedeukti yanoiro namar ubriu tu briui ngidon gijing batla ngaladu nong mengah hidup wajar kat lai uba ara som jutia syati senong sken hapun usla kot sensi kabar arjar katraru jutia utri sitom na betajonga menta arpulai uyalehi nang ne pihak wajarap len mafiana namar uun wansu bun ubur kam seni pechna nga syutu ipi kawai
Ngan syukran ya pi siapa kecing long kecing man ya kaying kasem jong baran som. Kangit kesong pi. Tenri ngade WMLI nang ti nakatan riwat. Ngatip bahaya ka long ying long sen. Nadu kli aduk jak. Bat udai urang turua ubak hide ban syania. Katakan dia sedengki kemengai. Yo pi baklaji ye duplicate. Ki khon sama jumi menta teng-teng. Ki kam ibang ya ki duplicate. Balai namar ba ke powder, ke lipstick. Haba lain-lain. Perkat bet bakata te kan yalam sebenarnya. Tipma kedonut kapapun siapo kadi ke desain ke pesniu ngai suka penong dah kata na kata ngada plat kenang ni kapur banyak dan benta bapi kuntinong tikam jokopati nadu kikun samla kilong kami kira rambak ngayon ni ngaidon kecing singan ban idon kecing kemen tesngaw bahaya tresi tomlang ni nagaling kaparti nga sukaban omi pitang away ngimdon por banya ben brio bat ngimday hok hiro ngimdon hok hiro banya kedeukti yanoilo